Nidaul Islam. Nidaul Islam barnamijun dini. Nida al-iman wat-tauhid wat-ta'ah wal-hub wal-iqa' wal-hurriyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi ni waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita pengajian dengan Suratul Kafirun unum ayat ini surah Makkiyah serta pagtawakon siya Suratul Tauhid. Suratul Tauhid amuin pamuasisin Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kasirik iban kaanyayahan anyaya. Sebab tungod pa amin surah ini long ta aun doon ini perkala long ta jimato ha antara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kufar Quraisy. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ayyuhal kafirun ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون." Baita ilang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, mga kufar Quraisy amuin piyagtag-ipunan nila amunain pagtag-ipon ha batu iwan sin barhala na baytay sila ya kamu mga nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, la a'budu ma ta'budun. Di ako magtag-ipon pa mga barhala yan, iwan sin mga kabatu-batuhan yan, di ako magtag-ipon dainunhan. La a'budu ma ta'budun, amo na impiyag tatag-iponan niyo. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Iwan damikyan in kamuri kamu magtag-ipon ha amun impiyag tatag-iponan ko. Amo na Tuhan Rahman. Wala ana abidum ma abattum.
Iban in ako kasaumulan di ako magtag-ipon simpyag tatag-iponan niyo, wala antum aabiduna ma'abud, iban in kamo di day sab kamo magtag-ipon haamoy in piyag tatag-iponan ko. Lakum dinukum waliyadin. Na doon na kamo haagaman niyo, nari sa bako haagam ako. In ini, amoy ni in, daakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab longta in kuffar Quraish, hawak to sin, ini, doon siya nagpasampay hamag ka, sampay di nila man in Rasul sallallahu alaihi wasallam malang, in pikilan jimatukan nila, diya nila nagbisara in Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya maghinang sila ini biya mga pagtaayunan biha. Piya ngayon nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in magtag-ipon in Rasul sallallahu alaihi wasallam lumamud kanila bihan. Piya ngayon nila amin magtag-ipon in Rasul sallallahu alaihi wasallam ha amin piyagtatag-iponan nila hangkatahon bihan. Hati ni hangkatahon in lugay in Rasul sallallahu alaihi wasallam lumamod kanila magtag-ipon pa barhala iban sing kabatu-batuhan doon hinang nila Tuhan. Sarta isablong niya puas din dito hangkatahon isab na makadkisab kami kay mo hapyag tatag-iponan mo. Bihan amod timbiya piya ngayon nila. Nasa wabiyad to amo na yung kanaugsin sura ini. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksyasin Allah subhanahu wa ta'ala pabaitaan im mga ini kuffar Quraish sin inyaon bihan di siya longta papagtag-iponon pa amin pagtag-iponan nila. Amad to in biya mga jimaturoon hayaon. Long niya doon haon lang si mga magtatafsir, inna Quraishan talaba minar Rasul sallallahu alaihi wasallam an ya'budu alihatahum sana. Amoy in piya ngayo sin mga Quraish bihan dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in lumamud siya magtag-ipon kanila bihan ang katahon. Wa ya'budu alihahu ilahahu sanatan. Sarta isab mapuas din dituhang katahon isab na makadisabing Quraish sa Rasul sallallahu alaihi wasallam magtag-ipon. Sabab na doon da sila bihan ha, hambuk lokal bihan ha, Ka'batullahil Musyarrafah. Naroon na ini, inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'adallahi an nusyrika billahi syai'a. Nagpatilibo na kulong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin magsirik ako, ini hangsulag uno-uno bihan, patuhan Rabbul Alamin. Di long niya. Naman jari doon hayaon, paggain Rasul sallallahu alaihi wasallam di nila malukos, magtag-ipon pa barhala. Inpiya ngayon nila Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan long niya, amin misan long niya sumapusa-pusad ya kaw bihan na mga Tuhan na mo yaon bihan. Pastalim ba'du alihatina nusaddiquk wa na'budu ilahak. Inagi si mga Quraish bihan sumapuhad ya kaw long niya. Ha amin kuan di na ka magtag-ipon sumapuhad ya kaw bihan na magparatse na kami kay mo sa talong niya na makad na kami magtag-ipon kay mo hapyag tag-iponan mo bihan. Amo adtin biya mga bisa na nila. Na amo na yung kanaog sin sura ini para Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pabaitaan na tuod in mga sila ini amoy in bang uning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon hayaon, amunain, ni maugin ayat lang niya, Kul, ya ayyuhal kafirun. In kalima kul, long si mga sila, magtatapsir, manunjuki pa inyaon dalil, bukon in sasambag-sambakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dain kaniya, buat malaingkan in si mambag, sin amoy in, ini piyangayo sin mga Quraish, Allah subhanahu wa ta'ala. Na amparoon hayni bang Allah subhanahu wa ta'ala magdaa ka Rasul sallallahu alaihi wasallam misan hisyo longta hibayta da sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kasabunnalan di siya magpikil misan hisyo in imalup kaniya misan biya diin kusog si mano siya biya diin in biya mga
astol dukal nila. Sarta ini kaya ingatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam in amin kalima kakupur ini lando sila madugal. Di sila mabaya, takon sila kafir. Sin amin yaon piyagtatag-ipunan nilaon. Naramik yan, ini katantan, amin nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala yan. Dito diyan mabaya sila tawakon ini, nagkupur pa Allah ta'ala. Di sila mabaya tawakon kafir. Damikyan in nagsisirik. Dito sila mabaya tawakon sirik. Bihan, madukal sila. Para halin hinang nila on sirik na. Para halin hinang nila on kakupur na. Sadi sila mabaya. Nah, manjariin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkasya dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala nasuway niya pasampay. Nah, sabab yato mahinaat palong tain Rasul sallallahu alaihi wasallam himarap na siya pa Masjidil Haram ni Maug. Pagubos doon hayaon, iabutan niya mataod doon haon natitipon dahil mga Quraysh, faqama ala ruusihim, faqara'aha alaihim. Pagdatong niya naman, biyasa niya na insura ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Pag-ubos sa Diyasin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon haon nagbasa sinamin ayat in surah yaon katan sampai pakahinapusan niya amunain longta biina sa sila sin mga Quraysh doon haon iban na si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa inya to wala da in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-inu-inu si mga parkala ito in mahal ka dituhan to kaya pasampay niya daakan sin Tuhan Rabbul Alamin sibo da dukalan sila iban di sibo da uno-uno hinangon nila inya to sandalan sa Diyasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na doon hayaon longta in parkala ini matarang dahil mga ayat ini sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam bisurun nila maun paparkala pagsirik amoy in asupaya in silabihan amoy longta dumaog amoy tiniapas nila bangman hadya in Rasul sallallahu alaihi wasallam mapindarain doon hangkan na amin di man siya mabaya biha, biyaitaan niya na sin ini, magpatilibon siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, ri siya mabaya magtag-ipon ha, atawa sumumba pa mga barhala yaon, pa mga kabatu-batuhan yaon, nalong niya misan da kuman kaw sumapo-sapo. Bangkaw long niya sumapo na bihan, magparat siya na kami, kay musarta, na magtaat na kami. Iban magtag-ipon na kami patuhan mo, bihan to. Sa inya to katan, bukon niya to kabunalan. Sabab, in Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ingatan niya yung mga pangatayan si mga manusia ini, simbukon bunalid to. Biha, nangkan na hipabaita na Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin dukalan sila, iban di dukalan, hipabaita na Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung mga yaon. Sabab na, inyaon daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasda bima tu'mar, wa'arid anil musyrikin. Baitaan na kanila to, din kasabunalan. Ay nakaw magini likawan. Bihan, hibayta mo na yung kasabunalan. Naamad timbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunain laong niya, ini di ako magtag-ipon simpiyag tatag-iponan niyo, iban in kamuri di sab kamo magtag-ipon hapiyag tatag-iponan ko, amunain Tuhan Rahman, amunain Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rahman, sabab di sila mabaya, amin laong niya, di sila magkahakad aun Tuhan Rahman. Bihan, piyag mungkir nila ito. Na, doon hayaon lang ta, ini, wala antum abiduna ma'abud. Inbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, habihayaon, na di na kamo magtag-ipon, sin amoy piyag tatag-iponan ko, habihayaon. Bihan. Na pagubos lang niya, wala ana abidum ma'abattum. Iban in ako, di tuod ako, magtag-ipon, salama-lama, aming piyagtatag-iponan niyo yan. Bihan. Wala antum abiduna ma'abud. Damikyan, daysab, in kamu, salama-lama, rida kamu mag, tag-ipon, simpiyagtatag-iponan ko. Inyaon katantan, Allahu Ta'ala nagbayta Rasul sallallahu alaihi wasallam, imbita niya yung katantan, bunal. Sindi to di mga yaon, intanda niya,
in mga sila amoy nakaalop doon hawak tuyaon sin ini waktu sin pag naog sin ayat ini na najulja na sila sumilyabutan sila katansin amoy in kamatay nila halawm kakupur bihan namatad tuod biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala un rasul sallallahu alaihi wasallam sampai biyata dolong niya wala antum ya ma'syaral musyrikin abiduna ilahil haq alladhi a'buduhu wa huwa Allahu wahdah amunin Tuhan ko tunggal isa-isa niya sabab yung mga Quraysh nari sila magkahakad out ini in Tuhan tunggal isa-isa niya makakaos siya magdini imipat haipon niya amod to ampain Tuhan nila lando mataod tung katustag ini kaanuman Tuhan piyagtutuhanan nila roon hakatilibot sin ini Ka'batullah iwan na sin halawm sin amin Ka'batullah biubutang nila bihan na wa ana a'budul ilah al-haq wa huwa Allahu rabbul alamin impagtag-ipunan ko larang sila sallallahu alaihi wasallam amuna in Tuhan tunggal sa bunnal-bunnal amoy in Tuhan sin katan alam wa antum ta'buduna al-ahjar wal awthan ang kamulong niya na impagtatag-ipunan niyo amo na yung mga kabatuwatuhan iban si mga barhalaan bihan na doon na yaon long niya sa milweta niya in amun yan katantan pagtawakon long niya ibadatul hawa wal awthan amuin ibadat long taruon ha amuin ini hawa halom sin hawa nila hati niya sila sadyain naghinang-hinang sin aturan katantan si pagtag-ipon doon. Inyaon bihayad to bihan. Aun, tiap-tiap hambuk Tuhan yaon. Aun biya mga biyabay nila. Ini Tuhan bangkaw ini tumulak. Magtukaw bihan. Humapit na ako muna bangkaw tumulak. Humarap na ako magtumangarap kaniya. Bihan. Na. Sampai mga yaon inilong niya. Tuhan long niya bangkaw mabaya mag-asawa. Magtukaw isabihan. Ini magkuan bihan magbutang sinamin pag-ianon nila kadah yaon maghinang kaw biutangan magtusulat long niya ini pag-asawa na kaw ibandi kaw makaasawa bihan na aon dahin doon ha nabang mamapot hindi kaw long niya makaasawa na minsan pa kaw mabaya mag-asawa aon ni kapag-asawa narida sila mag-asawa pasal sin innapot nila bihan di sila papag-asawahon na amod to inbiya mga kaya kahakad nila bihan na amad na in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan sila sin inyaon katantan di da sila magtag-ipon ha piyagtatag-iponan niya amunain Allahu subhanahu wa ta'ala Tuhan singkatan alam pag-umuslong niya roon haon biyaita si mga magtatapsir ini long niya amuy in jumlah haulihan dua yaon amunain long niya wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud inyaon katantan ini manunjuk kisin in Rasul sallallahu alaihi wasallam namuasina sin pakaradyaan sin pag ini tag-ipon pa ini kabatuwatuhan iban sin ka barhalaan bihan at amuon long niya bihan na sarta doon haon amuy in miugto na in kira-kira sin mga kafir ha parkala sin ini yaon sambil beta na kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon na kamo magtag-ipon long niya ha ini piyagtatag-iponan niyo doon na kamo haakamay no di ako sa haakam ako sabab inakam ang Islam mga katawtay manghurano di ipaglukos subay mo tay maun tulos ikhlas dayng halam sin bigi jantong mo sarta damikyan man ka magtag-ipon subay rin tulos ikhlas ding halom si bigi jantong sabab bang impagtag-ipon mo bukon tulos ikhlas di day sabtay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala suway bihayad to amoy in matarang doon haon impamarat saya bunnal impag-iman bunnal inka Islam bunnal inyan katantan suway siya makad doon ha amoy in long ta mukarna si mano siya amo na niyat niya inyat amunain longta mang dahi sin amuin hinang magpajato sin hinang uno-unong hinang pajatuhon bihan makauna inyat sibo da inyat mangi iban sin niyat marayaw injatuhan sin hinang yad tukatantan makadun haniyat
sarta doon hayan bistahon sin Allah Ta'ala in amal sin tiap-tiap ipon. Bang inyat mo bukon amo, na inyat to katantan, di da kaw makakawa sin kaamuhan karayawan deng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab kay ingatan sin Tuhan Rabbul Alamin in bigi jantong sin tiap-tiap manusia. Bihan. In Allah Subhanahu wa Ta'ala lang niya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Kaya ingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in panipuh sin mata sin manusia. Hati na untoy katitipuhan kakitaan mo hapamayhuan sin manusia biyan. Na kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur iban sin tiyatapo kalom sin dagal. Bihan. Hati niya in tungod paparkala niya di kaingatan sin dukaing manusia. Amuray makaingat inbaran sin tao amin naghinang kaniya iban sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Narinih katapok yan hadarat sin Allahu Ta'ala hadlaw akhirat. Gumawa dahing katantan bihan. Sabab hibay tayo ito sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaniya. Naamo yan in biya mga ini doon ha amin ayat ini. Naman jari in asal in mga kafir bihan na hujatan kau pa amin hinang hasupaya kau makasingod kanila. Hasupaya kau makasibu sing kakahinang nila. Bihan sabab misan yung mga Yahudi kaya ini abutan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon sa Madina, hapanagnaan niya sin pag-ibadat niya amin harap nila pa harap nila pa ini Baitul Maqdis in pangiblat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kiyuyakan in mga Yahudi. Hati niya inyan tulong niya manunjuk in Muhammad yan miyakad kato. Bihan sabab nangiblat harap marikat pa amin pangiblatan ta. Na bihan to. Na sumagawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam asal siya nagdurwarwa sinamin niya to daran siya nanganganal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bang ini biya di ini namin long ta pangiblat niya. Sampai doon haon amo na in amuin karaak kana sin Allah Subhanahu wa Ta'ala paharapon na in pangiblat harap pa Baitullahil Haram. Naig na rin ha Baitul Maqdis. Amad to. Pawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Paharapan na in pamayhuan mo bangkaw umalup patuhan mo Rabbul Alamin harap pa Masjidil Haram. Amo yan to. Naman jari in mga ini mga katawtay manguran hapag alop sa jayan makadsan doon han in niyat. Makad doon han in mukarna sin manusia. Bihan. Na, doon hayaon di hikatapok kedto. Na in mga sila ini asal tipuhon kita. Amunin pangadjian, laung ta hatihon tamarayaw. Sabab misan hawak to na to ini mataod dasan in amuin dahon kaw madto pa amuin kabayaan nila katanaman nila. Nabang kaw makad hatumpukan nila yan tantuha. Ini ikaw bistahon sin Allah Ta'ala ro natumpukan nila. Bihan. Uno-uno hinang nila miyakad kaw. Iyakaran man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Isiyo-siyo in si marupahinang ha mga tumpukan sing kauman, hakauman yan na in siya yan bistahon sin Allah Ta'ala doon hakauman yan, hatumpukan yan. Bihan. Ayaw pa ka ini longta isa-isa mura amoy naghinang. Bihan. Amin simimod kaw sinhinang nila. Ina mo hindi bistahon kayo mo. Misanin hat makadadya kaw kanila bihan long niya wala da kaw wala da miya kadim pangatayan mo bukod niya tubunal. Sa wabang kaw makad na kanila bihan inyan miyakad na kaw sin uno nila. Miyakad na kaw sin kakahinang nila. Bihan sabab impangatod sin tao katantan inikaw nag-aakadiban sila na impamista kay mo bihan inikaw lamod kanila. Bihan yan. Amod timpagyanon. Nangkan namin sandikato, yan aunsan mga mag-akad da isab. Amun inviteon si mga kaibanan yan nag-aakama, nalong niya magkuhan na bakita niyo, ini maglamod-lamod na kita niyo yung pag-aakama na to. Bihan? Ha? Na, bihan. Yung pagtag nila, interfaith long niya. Interfaith. Na inya, naon mag-akad. Dahil habang sata, maglamod ka nila. Na, ang pabukon dayan to, yung maksud siya dyan, man hadya kakitaan nila, ikaw miyakad ka nila, makuyag sila yan to. Nawala kaya na naman sing kita, miyakad ka nila, bistahon sila Allah Ta'ala, in ikaw agad ka nila. Habihan. But misan sa dyan pag-alop mo yan to, malup kaw? Na.
hambuk na yan turing hama in ikaw nagmartabat. Hangkan na yung mga kaibanan yan, aun mga hihinang nila lokal pag-iibadatan nila, ingkatan sumud, subay, mababain lawang, subay sumuksok, makaandok bihan. Na ingkatan sumud man, makaandok siya. Nahasupaya sadya impangita singkatan sumud man, imandok paparhala amin siya sumba nila. Bihan niya. Biya sila bayan, amin hungarap man tumabaya kimita kampir aun, na mababain labayan ni. Sa ka umandok. Na nakaandok na, imano siya, maba kimita man to. Misan kau mangita-ngita hadya, bang kau imandok na, nayad to na sad to. Biha. Sabab na, mabaya kau kimita. Uning kagunahan mo kitaon man to. Biha. Na, hati ni aon, maksud mo hanggaw kau kimita, mabaya kau, amoy in, bang biya din in luparagbos sinamin niya on. Inyan katantan, ang sabot ta inyaon, piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin biyay ta sin Tuhan Rabbul Alamin, in siya piyari hara sin Allah subhanahu wa ta'ala, in baran niya. Hasupaya kapamintangan si manusia, in amin luparagbo si Firaun, wala siya nahalo sampay paadlaw ini. Inna nunajjika bibadadika, litakuna, min ba'dik amin khalfika aya. Mapuas din kay mo. Kaya lupahan ko yung ayat ito. Min ba'dik mapuas din kay mo. Deng hakamatay mo yan. Mahinang siya biya. Ini lang ta tanda sin amuin kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Firaun na tiukod sin mano siya alam dunya ini. Kiyadto nila pa amin lokal yaunin ko. Law niya mengat magkapul. Tanda law niya sin ingat si mga tao biya. Inhi Firaun way misan nahalo sampay paadlaw ini. Yung biyabay ta'alam sing Quran, Allahu Ta'ala in nagparihara. Nunadji ka bibadanik. Bihan. Pariharahon na mo in baran mo. Kasupaya, kakitaan sin tao mapuas din kay mo in kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Ta'ala ra in ini nagpaaon hayaon. May tayaon wala nahalo. Kasupaya kakitaan ni luparagbos niya. Biha. Naamo yan, mga kataw-tay mga oran. Narika to, mataod saan, magsingod si mga kakahinang, sin mga kafir. Biha. Naman jari, madukal sila iyanon mo kafir, parhalin sila o nagkupur na. Biha. Bangkaw himinang na sinhinang nila, biha ba itayang kato tanyo sinsara, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Na yan to mga kataw-tay mga oran, yung mga parkala ini, di yan ikapaglugos, isisip mabaya doon, ay nangyaon, naroon siya. Iban di man dyan hipagjuri, di man dyan hipagkalo. Bangunin kabayan si Mano siya, naroon ka kabayaan mo. Lakum dinukum waliyadin. Doon ka mo haakaman nyo, di sab kami haakaman na mo. Inaakaman sin Allah Ta'ala di paglugos. La ikraha fid din. Di in akaman sin Allah Ta'ala paglugos sa Mano siya. Sarta in parkala paglugos di tayo mao nasara. Bangkaw kaya lugusan di tayo mao nasara. Amin liugos kau hinangon kau Muslim, wala kau naraak bihad tulukoson mo hinangon Muslimin tao. Bihad. Suwayad tutulos ikhlas yung pangatayan niya. Ba't inyang kikita da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamoy ni mga kataw-tay manghuran ng kanalong ta, hatihon tamarayaw, yung mga parkala ini. Sabab ada kalam karungtul kita wala takyahatihan. Namang kita nakasudon haun wala takyahatihan na maluagin waktu tabihan magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mataunin lokal ta amuin makaig kita rin hinang yaon. Bihan magkita buhi-buhi pa. Papirru ilallah. Pagoy kamu harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Hati niya pagtawbat kamu akaran yung kabayaan niya. Ununin da akan niya kay kato bihan amo tinhinangon ta pagtuyuan. Ununin piyang langan tangkisan ta. Na induayad tu bang takyahatihan inhiminang simpyang da akan sin Allah Ta'ala ibadat. In tumangkis ding hapiang langan sin Allah Ta'ala ibadat. Ay kau ibadat karuwa-ruwa. Ibadat din tumangkis ding hapiang tangkisan sin Allah Ta'ala ibadat datuy inhiminang simpyang da akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kau ini pagparakad sin Allah subhanahu wa ta'ala mga namamarat saya.
Labi-labi na to ng mga bariman ang kanabeta sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min, makaajaib in amuin bariman mahita sa baboy malupas hinang bangaon dumatong kasanangan magsukur nahipo na isab sin tutong basan bangaon doon haon kasigpitan kasusahan katantan magsabar yadto na isab nahipo sin amal bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Namo yan. Nabihad turain subay pikilon sing kita kana talingkat-lingkat ang kanadaran ini pag ini basahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha sambahayang bihag. Daran niya pag ini basahon ha pagsambahayang. Labi-labi na sambahayang ini subuh ha ami in longta pag ianun long niya amin sunnat fajar ang pagbasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabis marabbikal ala rakaat panagnaan harakaati karwa qul ya ayyuhal kafirun amo ini daran na bagi sablong tamin ini dum jumaat bihan basahon niya sinamin mahinaat ini subuyaon na amin ini kuan alif lam sajdah in panagnaan biya surah ubuson nito katan aun siya ini sujud tilawah hagitungan sin surayaon pag-ubos inamin rakaat long tahikarwa amunain suratul insan damikyan pakahinapusan niya inyan damikyan tiututukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga yan na amo yadto mga katawtay manguran in pangajian nato makawa nato dayon didto hadto insyaallah subhanahu wa taala na haro kaing waktu amuin ganapan nato na isabing pangajian nato kumakita ng pangajian insyaallah subhanahu wa ta'ala sambil matalos na to yung mga haupo-haupo sura ini ang pakita niyo madto pa mga mahawa-hawa na bihan insyaallah subhanahu wa ta'ala manghumbay ako kanyo katantan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah